Piki mai rā, kake mai rā, ho mai te waiora ki au e whakatūhera nei tēnei te terenga tuarua o Haka Yarns e te iwi e te whānau, nau mai, hoki mai. Wihi! Let's go! Ai, tika ana he rereke te reo pōhiri, he oi anō kei konei tonu te paipai OG o Haka Yarns e noho nei, kere au mashai kei te pēhea. Ai, kei te pai. Ahakoa tana kōrero koe nei te terenga tuarua. Ko te tau tua ono? Tērā taki wane. Ai, engari he kua ngā kau mihi ana ki a koe ani pātene e whakatau mai ana i mai o tira i a tātou, ki tēnei pai kōrero o tātou, me te kaupeka kapa haka, kei mua i te aroaro, e hikakana. Hoi anō e te whānau, rawe e nei kōrero, engari ka tahuri atu ki te kaupapa tuatai Haka Yarns kua hoki mai. Nō reire he ahua rereke te ahua o te whakaputa i tēnei te renga, i te rātau i Māori Plus, engari i tēnei tau kei te YouTube o Arataua. Ana e ruanga hōtaka ka puta i ia wiki ki te YouTube, nō reire i te pōwene rei me te pōtaite. He hāno te tai panonitanga. Kamutu e tāpiri ana i te tahi crew cam. I te mea ko ngā ringa me ngā waiwai o tēnei kaupapa, i e tahi wahe mātou ake i a tātou. O tēnei me te kapa haka nō reira, anei, mahia mai te crew cam. Kia ora! Full shot, anei. Tēnā koutou. Nā, kia mohi o mai koutou, kei roto i tērā taki toru rā, ko tūhaurangi, Ngātirangi wewehi, me te hiku ai. Tuits, te arawa e. Tuits. After eating. Whakatungia tō ringa mehi mea ke te kapa o tūhaurangi koe. Ana, ko wihapi tēnā. Kei te pehea te haere wihapi? Rawe bro. Kei te pai. I kaihaka o mua wihapi o te mātārai o rehu. I nāne ko whaiwahi hei kaiako. Ai, kei roto i te core group o tūhaurangi. Karepei te kāko. Ai, sei. He pērā kia shei, ki ngā taha. Ka eke koutou? Marika. Ai, marika. Ka pai. Ai. Hoi anō, so kei kona te crew cam, nā, ki te whakawhitiwhiti kōrero, but I would imagine kei te pirangi a kahurangi ki te haukoti i etahi o tāua kōrero. Ai. Ai, Marika, yes. Yes, ka pai he rawe tērā te rongo e ngā whakaaro tāngata ke atu. I te mea ara anō te tai panonitanga. He pai neke tēnei, nō reira kaore kautau e mate ki te whakarongo noi hoki a mātou whakaaro. Well, ko koe ka u. Ia, ka u. Ko au ka u, yei. Engari ka tā mai e tahi manuhiri, he toki haka puta noi te motu te momo i a Marama Jones, te wehi. Preston, Apanui. Ia, o tēnei hopa ka hoki mai tēnei tau, no reira. Ia, e tino hikaka ana. Era hinga whakaputa mōhi o ka anō mai tēnei tau. E hikaka anau ki te o tira ki te rongo, i ngā kōrero a maras, i te mea, kaureu te moe mena kei te tū, ia. Kua hoki tāku rongo. Ai. Yeah, so... Kei te taipa tonu ia. Well, mohe anau kei Aotearoa i te mea, ka tahi anō, ka whānau mai te pepe roto ngā marama tata nei. Kei ahi te reiria a ngā tūmanako i tēnei wāne, ka tahi anō, ka tau atu ki reira. Ina tahi rā rauni, mō te Edinburgh Tattoo ki Brisbane. So, Engari, he rahi ngā kaihaka tautohi tō kaori i haere. Te momo i a kawariki mā. Yeah. Ana kei te kite au i e tei o ngā kiriata ki te Haka Life, mima i tuku o i te tei kiriata. Yeah. Rawe ngā rūma, rawe te haerenga. He pātai tāku mā kaurangi. Yes. Kei te pehea ngā scripts. Ai, hei te praere nei, me tuku ngā kapa i ngā scripts. Mō te aroa. Ai, tino pai tō pātai mai, kei te awanga koe. Kare anō koe ki kiti te imera. Ko i te kai tuku i te imera. Ka pai tātou ko te āpititanga whakamutunga ki te hōtaka o Haka Yarns. Well, he toronga ko Haka Feels, no reira kua haere te ringa tohu a mai o Hapanapa ki tētahi o ngā kapa i ia o ngā whakataitai āmotu, ki te whakātu atu i ngā reka ana kei Māori Plus tērā iri anei nei. Ka kite i tēnei wiki, te tikanga kua puta ke a Haka Feels mo te kapa haka o Ngāti Kai. Ai. Miharo. Miharo. Hei apōpō tātou kōrero i tērā take. Hoi anō. Ka tahuri nei ki te take whai ana. He wiki nui tērā wiki, he mahanga kaupapa i hora i mua i te aroaro o ngā hunga i reira i Waitangi, ke rea ma.
I reira koe, I puta, I ki te katoa tātou I te kiriata o Pukaia, I pehea te wairua I a koe I reira. I ātahua te wairua. I Ngāwari, kia au nei I Ngāwari te wairua I Waitangi I tēnei tau, I timata ki te hui a ngā iwi cheers, ana ko te kōrero I reira, ko te kotahitanga I wainga I ngā iwi Māori. Ka tae atu te kāwanatanga, ko te kōrero I puta, ko te mahitahi a ngā iwi Māori ki ngā rōpū tō rangapū ki te karauna, aha koa I te karauna. Nō reira, e hara I te mea I tino tātā tētahi I tētahi. Ka tae ki te pōhiri nui, te ariki nui kuini ngā waihono I te pō, ara, ko te kotahitanga te kaupapa, I wahainara I tōna matua ki ngi tu heitia. Tae atu ki te pōhiri ki ngā mema tō rangapū, ko te kotahitanga te kōrero E rango, nā aha koa te kōrero te uri o Shea Mutunga mo te pū kotahi ana ke te taungaranga o te kariri ko te kāwanatanga, ko te nuinga o ngā kōrero. I pai. I wairua pai, e harei te mei puta ngā wero, kātū a Rāwiri Waititi ki te he momo whakapāha. Ai. Ka tukua e ia tana panepane hei haunga mā ngā puhi I te nārunga I ngā huatanga. I tō rātou korenga I I taua tai huira. atu ki kohewhata. Ai. Nā wai ka kina ki hea ki te manawawera, anā ka kitea te tino manawawera. Te riri o Kiri. Ai, no reira, kia nei, ia hau e mātaki ana I mōhio au. Ka hupera a Kiri I te wai puta mai ia, I mōhio puahau I te aha a Kiri. Ana kia nei. Me pono te kōrero I te whānau, kia mōhio mai koutou. Te kiriata I kitea nuitia. Nā utonu. That was your phone. Nā kui whakahua, ia. E hara nōku te he, I pakaru mai te hamuti. O he pātai ki a koe, I karawhiua koe, e ngā hunga o Waitangi, I runga anō I taua kiriata. Karike. Oh, mei. Wow, kaua ki taku kanohi. Oh, yeah. Korero ana ngā iwira mō tā kiri takahi te tikanga, kaore au I te whakai ki tērā. Mama noho, tērā pe I takahi a kerea mai te tikanga I te tui e wanganui te marae ate. Ai, te Hura o ahua, te ahi. te tiro makutu mai te hunga pāpā o hea putake kai te whakaitea kere ama ki ko. Engari, mea kia kōrero hia e tātou te tikanga te manawawera. I a tāhua ki ai. Me too. A tāhua. I loved it. I thought it was gangster. It was mean. And, it was inspiring. It's something that you don't really see on our marae ate these days. Yeah. Ana koera te wahi. Ne koera te umu puka atu. Me he mea I roto I te whare, kāre pia e tino tika. Ko te arohake, ko te horopaki, ne. He mea nui te horopaki. No reira, in isolation, that moment was a thing of beauty for me. It was just a shame that it was in the context of Rāwiri trying to mend the bridge. And Bro, share a hau tuari a hau tō tau kiriatara. He mānga iwi, pātai mai ki au, hea o whakaaro. Ko tētai o ngā whakaaro E puta, oironi ka pērā ia mena kaore ngā kāmera I reira? Whakaaro, ai? yeah. Kei, I kua noho au roto I te hui tūmata iti, taha o Kiri. Yeah. E mai te wahinera. Ki au, hana I te mea ko ngā kāmera te aronga, ko ia te aronga. I mahi ia I tērā mahi te mea, I reira te bro. Ai, Kauri I mahi tērā I te mea I reira ngā kāmera. Kānau te paku whakapono I whakakāngia e ia te raiti I te mea I reira ngā kāngia. Nā. I rungo te wairua I tētahi āhuatanga, I tētahi karea roto, anā ka whakapuakina e ia. Ana I roto I te ui whaimuri I taua mahi, te kaumāria ma meneti whaimuri. I puta ia e te kōrero, ne? Kei te hari kua au, kua puta tērā riri. Hea tana kōrero, I whakahoki a hau I te ruaki ki te kuri. Nāna, tērā I ruaki, or something like that. Ana kia ne hea tāhua. Tā mea. Ai. I pēhea o whakaaro. Ki au nei, ki te taha ki a Rāwiri Rawa ko Kiri, kua pupu ake, he huu a ngā raru kua pupu ake ana aha koa te mahi, ka whai, take ngā tāngata ki te tātā I a Rawa. Pai mai kino mai, ne? Yeah, pai mai kino mai. Mihi ana kia eru Rawa ko Kiri I u ki tō Rawa no mana. I ahua takaaroto, I pīrangi a hau kia pūkana a eru. I reira I e titiro pai tana, unui tana pōtaime on the mōhiti, pai keke just like, Kia nei tino kitea te mana o te tokorua. Ai, bro. I taua Nā koe, te kauhekona. tētahi atu mea. Ai, tētahi atu mea I o te ia koe, te mihara o te Māori nei e te whānau.
Niko ata ia Kiri. Kiri ka mahi tana mea ka hoki mai. Ki te I te strut. Mea rawake. Pull focus ki te mum. O I te tū ia. Ai, Te rawa. Well, ia tātou e kōrero Kiri Waititi ana, kaore rāua, ka hoki mai ki ngā huatanga o Haka Yarns, kaore a Kiri I Waititi. kōrero I pātai atua kia rāuri I Waitangi. Ana hei tāna kaore pia. Oh. Mea tai kia pauku, he tau pōti tēne. Well, Me bro, tū koe. I kite au ia rāua ki te whare pare mato te aroa. Ia mato. Tarāua I tērā wāra. E rua e toru pēr rā I mua I Waitangi. Kaore rāua I te tū. I te tautoko tonu though, because kore kei te tū ngā tamariki e rā tū ahuaranga katoa. But hei tā kiri ki au, kaore I te tū. Hoi no, I ki te hau I tahi wana socials. Nā, ki te hau, I tahi mea. I roto I ana socials e whakāhua ana I a toa. Whakaaro, kei te ahua tukuku I tahi kura huna I konei. Well, you know, I te mahi rātou I te poi, nā ki e tahi, e harai pēr tērā I te mea nui. But I ki te hau, mahi rātou I tahi short poi, huri ana, anō nei he kapa te aroa, huri ana, tōtō mai ana I te long Ai, ki poi. te au I tērā. I was like, ne ahua, he kura huna tērā. Nā, mō te nui ngā kaore pēr rātou e whakaaro he kura huna tērā. I was like, nah. Aku ni pēr he maunu. Hei whakakotiti te hunga mātakitaki. Oh, you know. Ka pai, kapa haka. Ngā whakataitai ārohe rua mano rua te kaumā ono wuhu e hikaka ana. Te kaumā toru ngā whakataitai ārohe I tēnei tau rua mano rua te kaumā ono. Ai rua ngā whakataitai te marama o Pepuere, tā ki te mume mā tātua, e hikaka ana? E hikaka ana. Ai. Ka hungunu e mehena ki a rātou, ka kōkiri I ngā mahi haka, I tēnei tau, pehea koe, brother? Ai, hikaka ana. Kei te ahua rangirua ngā whakaaro mō te taha whakataitai o ka hungunu. I runga I te mōhio ki te quota. Engari, kei te hikaka te mātaki anō I te koraumā. Ai. O tirā I te kapahaka o Ngāti Kahungunu. Ai, kaore kore ka tutu te puehu I roto o kahungunu hei tēnei mutunga wiki. Ka mutu he tohu tēnei ki a tātou, ne? Tātou katoa, me te crew anō hoki, ngai hakama, he tohu tēnei, kua tai ki te wā. Ai. He tīmata, Ai. ne? E tatamai ana te mura o te ahi. I rongo au I taua wairua I te tīmatanga o te wiki nei. Engari, ko te tai āhuatanga pai, I tēnei wairua tau ki muri, e toru ngā whakataitai ārohe I tū I te butunga wiki kotahi. Ko tāki te mū mātātua me te tauihu. Nō reira, he rawe te kite I te wehe o ngā whakataitai, kia tai e mātou te tai atu. Kamutu, ko āhua panoni, kore ka kōrero anō tātou mō tēnei a koa ke nei, e ringi I te nuinga o te wā, ko tāmaki kei te pito mutunga o te rārangi regionals, iaene, ko āhua whakatōmua hia, nō reira pai tērā. Ai, ko te whanganui ātara ka whakakōpani I te tau nei. Engari, ka tahuri ki te marama o mai he. So, I rima ngā whakataitai tēnei marama, te kāhui maunga, te arawa, te whenua moimoia, te tai tokerau, ka mutu, ko te whakataitai Polyfest. I te marama o mai he. Te marama o mai he. Wow! I rima ngā whakataitai kapahaka. Wow. E hikaka ara o mai ke te hoki au ki kia mātātua. Hei tērā atu wiki, te 27 o Pepuere, I te mea piki whakataitai. Ko ngā toa āmotu o mua, o tira o mātātua te whānau apanui te kapa kāwahi. Nō reira I rika ana te ki te mehe mea ka eke anō rātou ki te tihi o tērā whakataitai mai te tūranga tuatai. Kamutu, kaori au te rārangi ingo o ngā kapa. Hoi anō, he maha ngā kapa, e hara te mehe hou, e ringi kua tahi, rua, toru regionals, e whakapakari mai ana, ne? Te hanga nei, kei te pakari I rātou I aia nei. Ai. E kora nau mō o ori, o Matakana. Te kapa whakamutunga. Ngāti awa. Te tini o awa. Ai. Waioweka. I rā momo kapa, ne? Ana kei reira ngā kapa matua, tērā pēr kua tai tātou ki tētahi wā o te panonihanga o te guard. Aua. Kei te kōrero hia noa te taumata o apanui. Oi kapa hui rātou. Engari, I eke ki te matangi rua I tērā tau no reira aku ni pēr. I ringi māku ki a tātou, tērā regionals, ki au waimari e rātou. Tua toru rātou.
I mākahia rātou I runga I te whakapono ki te pitomata. I runga I te rautaki pāpāho. Ai, me tērā noho ki. E ringi tēnei tau, kua ako rātou, tāku kia tātou. I tērā tau I rongonui rātou mo te campaign whāwiki te roa. Kaore rātou I pērā I tēnei tau. Ono wiki ki taku moio? Well, aha ko ono wiki. Kei te bloody prakatahi rātou. Yeah. A Zoom, a takitahi, kei te, you know, hereriki. Ia tātou e korero ana mō taumata Wapanui me e rere ana ngā whakaaro ki ngā pārurenga o ngā huatanga o tāwhiri mātea. Te rori toru tekau mā rima. Te rori nama toru anō hoki. I waio e ka gorge koutou katoa, kei te rere ngā whakaaro me te aroha ki a koutou. Taku whanaunga, Mr. Walter Shepherd, haere mai ana ki a Ngātiringi Wewehi. I mate te Māori rā ki te traiwa, e maha rātou pērā, mate te Māori rā kei tūranga nui a kiu e noho ana, haere mā Napier, ki taupō, ki Rotorua. O korongo mai ka haere tonu ki Apanui. Mā taua rori tonu. Nō reira. Yes! Wow! Pōrangi. Wow! He! Iwa haura pia tērā. Iwa haura. Oh my God! Anō nei, hiriti ki te rere ki hea ki Perth. Ki reira pakiti hai. E māmā ki te rere, ki tāmaki, ka tahi ka traiwa. Well, true, yeah. Ne? Ai. Anyway, okay. Hoi anō. Anyway, Hoki atu ana ki marama Maihe. o Maihe. Ai, te marama o Maihe. Taitokerau. Te kāhui maunga, te arawa, te whenua moimoia, te taitokerau me ASB Polyfest. Wow, piki marama kapahaka tērā. Hei double ups kei roto I tērā marama? Ka tūtahi ngā whakataitai o te whenua moimoia me te taitokerau. Whenua moimoia kei te piki te taumata. Ai. Mahanga kapa, kei te... I feel like ia bloody rua wiki kei te kitea hau I tētahi kapa o te whenua moimoia e rere, e whakarere mai ana I tētahi mātanga. Ki te āwhina I a rātou. Ai. Ana kaore kore he ua I te mea, e hara I te mea he toko mahanga Māori ki reira. Ana he nui rawa te utu ki te whakatū. Engari, ki te ana e muia na ngā kapa o reira I te Māori, no reira. Tino hia kai ana rātou. Tētai atu mea o ngā mea whakamihara o tērā rohe. Kei a rātou ngā offstage gears papaira wātu. Speaking of offstage e te whānau, Ai. can we just do a wide here, Mr. We Happy, and let's kere ama. Oh, yeah, sorry. Kōrero mai. Ka hake na koe nei te offstage kakahu o Ngāti Te aroha Whakawe. mai e te whānau, I wareware katoa au karekau he tēpu. O reira, mau mai, waku crocs me taku, potora wātu. Tēnā koe, bro. Kia ora. Yeah, sorry. Nice segue. Ngā mihi. Back to you. Well, yeah, offstage, on stage, ko tātou hei te mahi. Ai. Whāwiki e toi ana, bro. Ko rite, uiwihi. Ko oti te bracket. Ai. Ko koutou te kapa tuarua katu. Tua toru. yeah. Ko Wewehi. piki kōtuku, tuarua ko te hiku ai. No. Ko mātou. Kātahi ko te hiku. Oh, ko Ka te hiku ai, tīmata te ka tai rangi. ko te Te rotorua tikanga ko te... Oh, rangi wewehi paki. No, but te tikanga ko tētahi o... Ngā rā Ngā kau rā mātahi. kau Yeah, atua matu. Ka tīmata. Puta rātou, no reira ko Koutou te kapa tuarua. tuarua. True. No reira hea te rautaki. Be mean. Rare. Ai, me whiu rari. Yeah, no. Kei te Work whiu last moni time. mātou I tēnei tau, so... Yeah, nā, whiu rari. Whiu rari, ai. Nā. I te toko maha o ngā ringa toi kei roto o Ngātiringi Wewehi kei te whiu paunamu mātou. Ka whiu paunamu mātou. No, he nui rawa ngā paunamu a te pau. And te kāhui maunga, e hikaka hoki ana. Ai. Yeah, kei kā tūtaku tuahine mā Che, kia ngā wari? waihotanga. O ngā waihotanga. Ngā waihotanga ko te āhua nei ko ngā purapura te kapa... Matua? Ai, e Pēhea kōrero rātana? ki ana. Me rātana, engari ko āhua whakawātea haere a te taipano reira. Yeah. Kā rere ki. Ai, kārere ki, ne? Ā, ko pēhea. Yeah.
Ai, piritahi atu a maioha ki te kuranui o Pairangi, ana te ahua nei, he a tāhua. Oh, Yeah. te whānau. Harai te mea, nā te mea kei te, kia mohi o mai koutou, kei te tiaki ahau I te tapu o nei kapa. Kaore au e kaha ana ki te mātakitaki, ne? E ringi ko kite au ietahi o ngā whakāhua. I reckon kei a rātou te tahi o ngā papa whakangungu papaira wātu ko kite ahau. Oi, te kuranui o Pārangi. Ai, kei te prakatihi ki Raitihi, Ai, te tahi kura, kei a rātou te tahi indoor, sort of outdoor area, ana te āhua nei, he miharo. Kamutu, wahotonu mai o tira, te tahi papatākaro mō ngā tamariki. I was like, oh, that is me. He rawa ki au tāwhaki. Atu I ngā regionals, maha, Polyfest, man. ai. Now, mō ngā iwi kaori tupu ki roto o tāmaki, kia mohi o mai koutou, he piwi hui tira. Now, kaore te mohi o tēnei rā, ko te rā e tū ai ngā Māori? Ai, he rereke I tēnei tau, nō reira I tū katoa ngā ahurea ki te Polyfest. Engari ka tū te atamira Māori I te wiki whaimuri. mai. Ai, whaimuri mai. I pērā rātou I roto I ngā tau ki muri, e rangi I pērā nā runga I ngā waipuke. Ai. I rere I tērā wā ka whakakorea te Polyfest, e rangi te ahua nei, ai ne, ahua breakaway ana te Māori stage. Ai, kua nui ngā wā kua whakararu te huarere I te kaupapara. Yeah. Yeah. Ka pai tahuri ki te marama o Apirira, e toru ngā whakataitai, tainui, rangi tāne tangata rau me te tauihu. Man. Ai. Ia he inoi ki tētai o ngā kapa o tainui kia whakahoki kōrero mai ma haka feels, please. ai. Ai. E aroha ana, e hikaka ana ki te mātaki I te tauihu, kore kei te rongo tonu rātou I te ngau, Ai. mo te whakakorenga o te Nationals, o te Matatini. Hoi no, I'm looking forward to it. Ai. He aho whakaaro, kāre tū ki whakatū. E pauri anei, te mea, he rawe tērā te kaua I te Matatini ki ngā kāinga tēnā. Kia tū ngā uri ki o rātou whenua. Ana ka hoki pēr ki te ture ratio ne, I pērā ai. E pauri ana I te mea ngā hokinga e rua, manakuratahi me te secondary schools, tērā te tahi beautiful restaurant kei runga tonu I te wai, a tāhua ngā kai, tino reka ana ngā tio ana hoki. So, koera tō māro ko kahurangi stop I ngā wā katoa. So, I'm gutted that kaore whai wāhi atu ki tērā restaurant. Yes. And then I'm gutted because he a tāhua tērā. Hopu. Kaore kore ka rere atu ngā teo ki hopu. Ngā teo o whakatū ka haria ki hopu. Ka pai te marama o Mei. Nei, ko te marama o Mei e toru anō ngā whakataitai, te tai rāwhiti, tāmaki me Waitaha. Yes. Yeah. Te tai rāwhiti. Well, ia mātou e whakapātu ana ki ngā kapa mo te hōtaka o Haka Feels. Yeah, ahua ua te whakapātu. Te mea Tai rāwhiti. Yeah. Kamutu, he maha ngā kapa kore e raru ana I te āhuaranga o ngā waipuke. Ai. Hoko whitu atu pariha rāua, ne? Kore tino raru ana. Yeah. So e aroha ana ki a rātou. Me uawa. Te atanga hauiti. Te aitanga hauiti. Kore, and I tērā atu regionals e maha rā nāu, koera te regionals I ki nei tātou tērā pia ka whai wāhi atu he kapa t-shirt, I te mea, te āhua ki ngā kapa. E rangi tēnei tau, I te āhuatanga aua. Tērā pia ka piki anō te taumata I tēnei mahi. He kaupapa tēnei hei whakakotahi a rātou. Kaore kore ka eke anō a waihirere ne. Tū ana te taku bro, all gear no idea, Mr. Api. Kei roto, well, Hoko whitu atu. e ngana ana anyway. Kaore kore. I te whakawhiti kōrero mātou I runga I te golf, I roto I te golf course. Mo te ahu o me ngā prakati. I te whakamiharo ia. Mo te professional a mātou prakati. Me te ahu o a rātou. Ia, I rongo I taumaha wā koutou. O ne?
Chua mātou. Ko te marama whakamitunga o ngā whakataitai nei, ko te marama o hune. Ko te whakataitai whakamitunga te whanganui a tara. Ana ka whakakōpani hoki te marama ki te whakataitai, ki ngā whakataitai kura tuarua. Kapa hau ki te whanganui a tara. Okay, mahanga kapa Puke hau. ahu. Puke atua. Puke atua. Sorry, Sorry, brothers. Hara puke ahu I tū kapau. Aroha mai, brothers. Puke atua. Ai, Neke atu I te iwa te kaunga tangata I tai atu. ai. E tino aroha ana. Te solo fella. Waitangi kapa. Veti. Ai, te ahi Ahi ataurangi. ataurangi, ai. Kaore rātou e whai wāhi I tēnei tau. Engari, kaore kore ka tū tonu ki te ahurei o Taranaki, ne? Ai, well, yeah, kumutiki. Karoha I te mea, e hia ke nei ngā wā, I viral tērā kapa, Ai. neke atu I te rua. Ana te tangihanga, obviously ngā solos. Nui ngā, I rongo nui rātou. Ngā whakataitai kura tuarua. Oh, ai. Ja. Ki tauranga. Piki te nama o ngā kaihaka ki te rima te kau. Ai. Ne? Nai, Wow. ai. Pai tērā. Engari, ka raru pēr ngā kura. Ko ngā kura iti ka raru tonu. Ana kei te rongo hoki a hau I etahi kei te wero tonu I ngā kura pakupaku e piri ana. I nai nei, me piri. Me piri. Oh, yeah. Rima te kau. I te mea herere kētanga ai, me he mea ka kite koe e te tahi tira toru te kau tāngata, rima te kau tāngata. E whakaaro anau, ahakoa, kura ahua pakupaku, I guess, e ringi kura tuakama, a hoani Waititi, ne? Tai nei rātou te ata huna, ne? E tahi rua pēr ngā tau iwa. Yeah. Waru ngā tau iwa? Yeah. Ei, he rere kētanga tira. Nō reira, E mea. tahi tau iwa I tēnei whakareanga, though. Oh, nā, miharo ra wātu. But, he piki tia rere kē tērā. Yeah. And hare te mea ki anau ko hoani Waititi tērā, hoi no hei tauira tērā. Yeah. Ka rawe te whānau, arā te wātaka o te tau, wātaka kapahaka o te tau, ia ka tīmata ki te marama o pepuere, tai rā no ki te marama o hune. Peaky season tēnei, Yes. no, mo Haka Yarns, e maha ngā kaupapa. Ai, ana he whakamaharatanga ki a koutou, ka āta ruku mātou ki te hōhonutanga o enei whakataitai I te wiki o te whakataitai. Nō reira, kia ka te hoki tonu mai. Pretty much every week, pre and post. Or post and then pre. Yeah, whether you like it or not. Aye. Aye. You're getting double the Haka Yarns. Well, no. Okay. That's why we got new guests so that Kiri and I don't get in growling so much. Ai. Hey. Ka pai, ka tahuri ki te From our own kaupapa. wives. Sorry. Now? Hare. Ia te kaupapa e whai ana ko ngā panonitanga ki ngā ture a Te Matatini. Nō reira, I tū tētahi hui I tēnei wiki tonu. Ai. Anei anō tētahi āpititanga ki ngā panonitanga. Hot off the press. Hot off the press. Ka seed here. I ngā waomua ka seed here nā ka ata pēr te whakamauri tērā. Whakaraupapahia. Ka ata whakaraupapahia te matangirua. E toru ki tēnei puna, e toru ki tērā, ne? I aina e seed here ana mai te rua te kau ki te namatahi. Ai. Ana, e ai ki te Matatini I te rātau. Nō reira, I ko don't ngā know if kapa I'm mai down I with te that. te kaumātoru ki te rua te kau ka ruiruia ki ia puna. Ai. Ana ko te rationale kia kore e ono ngā kapa mai I Matua te ki te puna kotahi. Te puna kotahi. I don't know if I'm E down kore with tā that. te pehea hoi anō. Ka pai ki au ngā te mātaki, ka pai ki a tātou. And then ko ngā... Te pool of death, ki te mātaki, te pool of death. Well, yeah. Me he mea ka eke koe I te pool of death, ka mōheo koe. He nui te tūponotanga ka puta tō ihu. I roto mātou te pool of death I tērā matatini? Wow, ish. Wai No. hirere? Kare, tino kore nei. Te awa. Ia, I ua tō mātou puna. Ni? Ai, mōtai? Ka pai, nō reira, kaore koe I te whakai ki tēnei panonitanga. No, Ko taku because... whāinga I tēnei tau, make friends, not enemies.
Nō reira, kau e arahi a hau ki te whakapuaki kōrero e pāma mai ai te tangata. Te take kaore o te whakai, kia seed here, ngā kapa rua te kau. I te mea e aroha na ki era atu kapa, kei, rua te kau ki te rua te kau mā ono, i te mea, ka ua ra wātu i ānei, kia whai wāhi atu ki te matangi rua. Kei roto, pretty much guaranteed, kei roto i tō puna, e rima ngā kapa miharo. Me miharo ake. Sayonara, rangiura, sayonara, rātana, I tēnei wā, engari me haere sayonara, Kaore kore i te tau 2023 i sayonara Ngāti Whakau e, koira te whakaaro. Engari, kua tae ai ngā kapa te whakapana. Me haere tonu. I paku, yeah, okay, yeah. Ne. Kei te ki tau i te rā whakaaro. Me whakapono, me whakapaukaha, kia eke. Ki au, kei te pirangi au ki te kite, i ngā whakataitai miharo i te puna kotahi, e kei te pirangi au ki te kite, i etahi mea hou, i roto i te matangi rua. Koina noho tāku e ki nei. Nā, kei te piringi au kia kitea ngā kapa toa ki roto i te matangi rua. Ka rei te piringi kia iwa ngā kapa toa nei toru ngā kapa i eke noiho nā runga i te quota. Nō reira, kia kaha ki ngā kapa katoa. Ko te āhua nei, te rautaki e kitea mai ana mehe mea ka pānui i Wanganui ngā te rārangi. I te mea, ko te, mai te tahi ki te rua te kau ka seed here. Mai te rua te kau mātahi ki te rima te kau, teams ranked 21 to 50 will be drawn at random. Nō reira, kei te whakawehe ne. Koia. I ngā kapa toa, me ngā kapa e whanake tonu ana. Ki ngā Kei te ropu whai, e rua. a te matatini, i o tātou whakaaro. Pretty much. Pretty much. It's pretty much i ai nei. Kei te ki rātou. Yeah. We're Top seeing 20. the emergence of a premiership, championship model. Right. But, and hei te matatini e tū mai nei, 2 sets of judges. 2 sets of judges, yep. What do you reckon? E 2 rua ngā disciplines each. Ai, E hell rua ngā whakataitai, premiership, Ai. championship, ke mihia he ingoa Māori. Right. I Matangi tērā- rua, matangi tahi. Ai? Tangi. Oh. Ai, something like that. Tier 1 i te ata, whakataitai tier 2 i te ahiahi. Kau tier 2, tier 1 i ngā ahiahi. Tier 2 i ngā ata. And, Tika. yeah, Ana me pēhea te kapa tier 2 e whanake ake ki te tier 1. Ko te matangi rua pia o te tier 2, Ai. ka piki. Ana ko ngā mea te kaumārua o raro, ka heke. whakakorea te matangi rua, I would say. Yeah, Straight out. it's out the gate now. 20, yeah, true. It's just top 20. Yep. And then we're first past the post type thing. Yep. And then he finals, and then he e rua ngā prize givings, really. Yep. Prize giving mo te tier rua. Ana, ko te koanga me te Ai. Peni te me i tāmaki. Koira ke te model. Te koanga, yeah. Yeah, me te raumati o something, eh? Yeah. And then, Ana, e rima te kau ngā, i te mea i tērā tau, e rima te kau ngā kaiwhakawā i te matatini. Ka rima te kau tonu i tēnei whakataitai hou e wawatati ana. e waihangangi E ana i waihanga tātā. tēnei e tātou i tēnei wānei. Engari, ka rua te kau mārima ki tētahi taumata, rua te kau mārima ki tētahi taumata. They'll just have to judge more than one discipline. Yeah. Do some mahi. Because essentially it's going to be half the day for them. Oh, it's only half the day. Yeah. So, same amount of work Yeah. for half the time. Yep. Yeah, rawe. Pai tērā. Yeah, pai Pea tērā. o koutou whakaaro crew. Yeah. Kahurangi. We happy? I'll just make a mention that many people would have seen on social media. I puta i a Renata Curtis, e tahi wana tirohanga. She did like a full-on breakdown. After we done our breakdown. Okay, prompted by Haka Yarns. Yep. Kau. But Needed ana a I fact whakaritea e te matatini tētahi ropu whai, te ki te ata arotaki i tēnei, ko o tēnei mā, ko tamati waka. So ko tāku, I see the effort that is being made Yes. at a matatini level to have these changes made so that people ka whai wāhi atu. Engari e tika tā kere ama me hoki pia ki te, ko te quota. Engari kāri whakai i te taumata o te board, they didn't want to move on the quota.
system. So we're damned if we do, damned if we don't. Yep. Ki hea, matu ai tēnei. That's Anyway, right. So this is a remedy for if, the quota keeps going. Koe nei te rongoa. Ai. Engari, ko te rongoa tuatahi, tā kahurangi e ki nei, a kuni tātou ka wānanga, a popo tātou ka wānanga i a Yeah. Ngāti Kaunganu. Ngāti Kaunganu. He quota kōrero anō tērā. Ai. Back to the crew though, Hups, if this, let's say promotion relegation league happened last Matatini, and there were no mātangirua, two Haurangi would be in the bottom tier. Yeah, tika. And would you be okay with that? No. Hell no. Well, What are too you going to bad. do about it? Hell no. We ain't Well, bottom too tier, bad, mate. We ain't bottom tier. You were last year. No, you were mean. You would have been. You were mean. Yeah. According to the... But if this According to the promotion thing. relegation thing was there last Matatini, Yep. let's say Oh, no, 15 to 20, yeah. let's say 15 to 20 would be demoted, maybe, or something like that, so that we're always seeing, Yeah. 15 or maybe 3 teams or something. I'm not sure, but Yeah. 15 to 20 would be demoted, and 20 to 25 maybe. Yep. As able to try and swappage depending on points. I'm not sure. But that would probably be the risk the thing we would need to iron out. How do we do the promotion and relegation? how does a new team, like, for example, Rotorua Nui Akahu or Te Wharehaka o Te Puke coming in and say they did well at the Te Aroa regionals, do they have to come into the tier 2 or can they go straight to Yeah. the tier 1? They'd have to come in the tier 2. Yeah, Well, those are the things you'd have to Yeah. And so you see, because the model is actually polyfest, because that's how they do it. If you're a new school, unfortunately, a former, you got to start at 3 and then win that, so you get up there. but that's not fair, is it? Yeah. What use it is? Oh, well, It's one koe rule te for take kaore everyone. anō ngā tapu wai kia Koia. hoki atu, eh? They're stuck. Yeah. Yeah. Oh, true. Aha, ko he kura pai, 'Cause they'll need a- kua wiki tōri e rutu i ngā tau. Yeah. Unfortunately, they would essentially have to start at tier 3 and win their way up. Oh, 3 years? Yeah, 2 years. 2 years. 2 years that they'll be in there. Mama, no. The problem is, could they beat Waiori's third team? No, actually, I think even though Waiori's third and second team win every year, I think it goes down to the next ones. So yeah, easy. Yeah, well, tuko mai o koe te whakaaro e hōma. Aye. This is a big one, eh? The Yeah. seeding. Well, the seeding and also, when we talk about the quota system, which in my opinion is the biggest See, I oversight. would think that rohe, who would I think? There would be some rohe that would be for this. Obviously, Te Aroa would be for it. Obviously, Tāmaki, maybe. You would think, Mātātua would be for it, for the seed, whakaata whakarohe ngā rōpū. Tērā pia kahungunu, kaore pia pai ki tēnei, tēnei ture. Tai tukura, I would say, tērā pia whakaara. Nā, ko ngā kapa kei taua, kei te puku o te whakataitai. Ngā That's what I'm saying. kahungunu- Tai tokero, ka tērā peka whakaara Tai atu. tokero. Because hāte e muri whenua, kei roto i te top Yeah, 20, kei te- e ata pehi ana i te top 12. Yeah, So, tērā pea, ahua pai. So it'd be an interesting Me wānanga. ngā mea o Taranaki, Ah. ka hui maunga. Kaore pea rātou e pai. Rātana me itata, rātana ai. me ngā Rātana. purupura. Nee, Yeah. I tua whā rātou i tō rātou puna. Ngā true. purupura. Tō koutou puna tērā i. No, Kao. ding it. The day before. The day before. Oh, okay. Yeah, so... hey, e te whānau, if we went prelims from 1 to 12, it would have been a very different composition there. That's what I'm saying. So you would have had Heke Ngārangi in there, you would have had Muri Whenua, Waihirere. Yeah. Yeah, those would have been the new ones into that top 12, but you would have had a lot of equals, maybe not. You would have only got to 8 perhaps. Hoi anō, Aye. moving on. It's an interesting one. Ana, kua tae e tātou te hoki mai ki tēnei wānanga. Add some more things into it. What, ia tātou. Ai, te roanga o te tau. Yeah. Te te kaumāori roanga. manga hōtaka. Okay, Ia yes, wiki. so moving on, yep. NRL Fantasy. I'm starting up a league. I te whānau, if you are doing NRL Fantasy, kei roto ko i te ao Kapa Haka, piri mai.
I'm going to put the code up tomorrow. Sweet. Mate. Kia ora. Yep, ka pai he pānui anō, Haka Yarns community page, e whakarite ana tēnei. Nō reira kia kia ka te tirotiro ki te pukamata o Arataua, ana kei reira ngā kōrero. Koe nei te wāhi e kōkiri tuatahi ai ngā kaupapa kōrero, e wānanga ai ngā kaupapa kōrero, where you're, well, not so much Kiri, well, Kiri is quite public with his whakaaros anywhere. But you'll see Kahurangi and Te Pāti and We Happy and all of us having these debates. So pai. Cool. Yeah, ngā real haka fans. Okay. Yeah. Ana, kua tai hoki e koutou te tuku mai ngā whakaaro, what we should talk about, Kau e etc. pāma mai. Yeah, yeah. E kore koutou e pāma mai mena kei roto koutou i te whārangi. Ana, pānui whakamutunga, Haka Yarns Awards. Oh, yes. Te kauma toru whārima ngā wiki. Ai. Ne? And e whakaaro ake mātou. I tērā tātou kahata tātou kōrero mo te best guitarist, e rā mea katoa, ne? I ai nei, kei te whakatū Haka Yarns i o tātou anō awards. Kia ora. Kia pai ai tā tātou whakateitei i etahi iwi according to us. Pai mai. Kino mai. Well, no, Hata kaua kihi kino mai. mai. Kaua kino mai. Hata He kihi mai. mana enhancing tēnei. Yeah, ai. Pirangi ana tātou ki te whakateitei i etahi iwi. Kaurepe whakateitei hia. Ai. Ana, Boom. mehe mai kei te Best Haka conductor, community. i rā Yeah, momoa, yeah. huatanga. Ana, kua Best tai hoki e mokos. koutou te pōti ki te Haka community page. Ai. Best mokos, on stage look. Ne? Best solo. Best Best abs. solo. Best abs. Your abs might be different from our ones. Well, you know? Well, ours will be the same as yours, I'd say. No, we got some abs. We got some abs. We got some abs. Yeah. Tatata's getting pretty up there. Nice. But we got some others. We got some. Montel's got some abs. Yeah, he does. Ki te ia e roto i ngā whakahua. Oh, Tawira. tauira. Aye. Yes. Okay. Well, he kōrero anō e rawe tēnei te hoki mai anō ki Ai, tēnei no, kai kei te kōrero. hikaka, ki kaua ki te whakataetai te arawānake, engari ki ngā whakataetai ke mau i a tātou, keen and looking forward to seeing the new talent that's going to emerge i tēnei tau. Yeah, hard out. Bueno. E mihi nui ana ki a koutou i hono mai, hei a popo tātou wānanga i te whakataetai arohe o Ngāti Kahungunu. Tēnā tātou. Tiha. Kia ora te whānau mena I pai ki a koe tira. Awesome. Like, heart, subscribe and share. It's that good. Haka Yarns. Doids.